है फलाहो कामरानी नरमियो आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में. Ini salah satu syair di bahasa Urdu. Bahasa Urdu, bahasa India. Tapi untuk nasihat saja ya. Beliau kata, "Hai falahu kamrani narmiyo asanin." Kalau kita melembutkan, jadi kita dapatkan kesuksesan, kita dapatkan kemenangan, kita dapatkan kesenangan juga. Dengan apa? Dengan lembut. Kalau kita berteriak, apa ini, apa itu, kamu begini, kamu segini, tapi semua urusan itu rusak atau buruk, hancur. Dengan apa? Dengan berteriak. Lembut saja, tawadhu saja. Keluarkanlah rasa sombong daripada dada. InsyaAllah kita berniat bahwasanya kita ambil sifat tawadhu, yaitu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan kita sombong? Sampai kapan kita menyakiti orang muslim yang lain? Sampai kapan kita hidup? Kita akan meninggalkan dunia. Kita tidak memikirkan untuk akhirat kita, kuburan kita. Kita apa yang kita mengumpulkan untuk akhirat kita atau kuburan kita. Salah satu syair katakan, कुछ ने किया कमाले जल्द आखिरत बना ले, कोई नहीं भरोसा ए भाई जिंदगी का, कुछ ने किया कमाले. Artinya apa? Paham ya? Oh baik. Jadi artinya, carikan dulu atau perolehlah atau dapatkanlah kebaikan untuk akhirat. Buatkanlah atau indahkan akhiratmu. Kumpulkanlah kebaikan untuk akhirat, karena kamu tidak tahu kapan kamu meninggalkan dunia ini. Dila ghafil na ho yakdam ye dunia छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीं अंदर समाना है. Wahai hati yang lalai, jangan lalai. Wahai hati yang lalai, jangan lalai. Karena mendadak kamu meninggalkan dunia ini. Mendadak, tiba-tiba kamu mendadak atau tiba-tiba meninggalkan dunia ini. Dan kamu akan dikuburkan di dalam tanah, lantai, di dalam kuburan. Anda meninggalkan kebun-kebun ini. Ada keindahan dunia ini. Ini semua kamu meninggalkan. Tera nazuk badan bhai jo lete सेज फूलों पर, ये एक दिन होगा बेजान इसे
कीड़ों ने खाना है. Artinya, kamu atau Anda tidur di dunia atas kasur yang lembut seperti bunga-bunga. Anda tidur atas kasur bunga-bunga di dunia ini. Kamu akan meninggalkan bunga-bunga, kasur bunga-bunga ini, dan kamu dikuburkan di dalam tanah. Dan tubuh Anda dimakan oleh hewan yang berbahaya. तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, ये एक दिन होगा बेजान, इसे कीड़ों ने खाना है. Ruh dicobot dan dikuburkan di dalam. Di sana ada haiwan, ular atau kalajengking, semut dan yang lain-lain. Mereka memakan. Tu apni maut ko मत भूल कर चल सामान चलने का, खुदा की याद कर हर दम के जिसने काम आना है. गुलाम एकदम न कर गफलत हयाती पर न हो गुर्रा, खुदा की याद कर हर दम के जिसने काम आना है. Wahai orang manusia, wahai orang muslim, jangan lalai walaupun sebentar. Jangan lalai walaupun untuk sebentar. Dan jangan sombong atas kehidupanmu. Saya akan hidup di dunia ini 80 tahun, 100 tahun atau 90 tahun. Jangan, karena kamu tidak tahu berapa umurnya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi solusinya bagaimana? खुदा की याद कर हरदम के जिसने काम आना है, artinya berzikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkanlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberi manfaat kepada Anda untuk kuburan dan akhirat. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.